Hi ma'am, hi guys. Video thangakadabu talle ma'am. Wakanda nuwaite. Mina singba hele. Ado ma'am aise market ta ai thabak amagi tholokpani. Thabak amagi tholokpase imanabase amta phangnaramge na khanba ko. Do phangnare. Do maki yen thongmani khotkani tawi asisi aisu sum mata chare video ma sum nahauge na ma thong thakpase jam nanmane ba cham khotpa tawbase. Ado ai mana thongbagi style se kumai tawge aise. Ai ma'am usa ke ma'am dadi. Ni mana honadami se maroi empang le sa maroi se alu kakpo khotpa se kaktre ambu tilau ke gang le janam ke gang le se jen le man te jai su mata chare ni video se oi lau bani ma'am ma thong thak ko yam nan bani ba khanga ba jen he tara rak chami se su maroi empang se dam tara rak chami kuna kuni de lengoi jarong mo ja ka na ko da ma'am thong thak ko se kumai thong ge se mana thong se antam ma ki se khoi masla ka to le unique oi ba poni mai se oi pang ge su ko loi le हेलो गाइस अभी क्या क्या डाला है प्याज तेजपत्ता लौंग इलायची अभी ये ब्राउन होने तक फ्राई करेगा उसके बाद ये जो गोटा लहसुन डाल रहा है डाल दिया है चिकन डालने के बाद ये सूखा वाला मिर्ची डाल रहे हैं ऊपर में ये कौन से स्टाइल बिहारी स्टाइल बोलेगा ना मणिपुरी स्टाइल बोलेगा ना आसामी स्टाइल बोलेगा यूनिक स्टाइल बोलेगा ये मालूम है ये किंग चिली वो भी डालेगा किंग चिली सिर्फ आसाम में मिलता है क्या कलर हो गया कलर बहुत बढ़िया आ रहा है वो भी अच्छा आ रहा है बढ़िया बढ़िया क्या खुशबू क्या अच्छा से सेना रहे वाह खुशबू वाह